Assalomualaikum do'stlar, sizlarмен birga men Sub-Zero'da Jackpot taqdim qilamiz. Hammasiga Jackpot. Hammasiga Jackpotdan qizib qilamiz. Neyse. Hammasiga Jackpot. Yani bizga qoldi. Futbol safhatini bilamiz. Endi ketdik. Ayoldirek. Bismillah. Yo'q, chortga lazım. Положение. Belgiler. Üçüncüsü. Alvarada. Mesela. Yine bu saatin bilmeseniz. Sayın. Ay, bismillah başlıyor. Emotiyamıza söyleyip. Layfaklar var. Git. Endi serverimiz yoksa şey. Gelip benim 20 tutacak işte. Kareye çekimde. Duralar. Şimdi. Ha. Bir saat. Şimdi kaçtayız? Şimdi bizga 17 kun ketdi karakter. Endi bizga mana box MK aslında yazmadım. Aferin. Şimdi bismillah speak. Çok ister aslında. Şimdi demokrasi sağlayalım. Dostlar, sizlarga bir ayta ketarim. O'sha kanalimga tirkelingizlar. Treking Free Fire o'ynaydilar bo'lsangizlar, men kanal gildiyamga zabrastасаңызlar. At. Islichim. Zabrastасаңызlar. Ketganicha biz o'zimizning lootboxlarimizni ochib sizlarga просто aytib жатқаным mening gildiyamga qatnashingizlar. Mana do'stlar. Oh my god. Dostlar, bizga tamamdır. Yağmaya dostlar. 24 saat. Endi do'stlar, bizga o'zi MKni tirib olish kerak endi. Как положено, хотя ama aviam bo'lsa-da. Mana sirdagi MK және ses bilan tirib olsak. Bismillah. Әрине сіздерге арена Мен достар, видеоға оралдық. Ендеше кеттік. Осы 6 лутбоксты ашып, МКларды түсіп алуға тырысамыз. Ендеше видеоға лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.
Жоқ, 24 сағатқа түсті. Жоқ, 24 сағатқа түсті. МК. Жоқ, пока түскен жоқ. Ғана. Жоқ. Ал енді соңғы факт еткен. Скриншоттастар енді. Біз қазір оружиені алдырайық онда. Біздің МК. Объем 13 туралы. Және бізге М14 түсін достар. Көрдіңіздер ғой енді. Джекпотымыз жіберейін. Бұны кей балдар түсіріп алған бізді. Как положим достар, онда видеоға лайк басып, арнаға түріп колокольчикті басып жіберіңіздер. Ендеше сау болыңыздар.